Motongo kwa baba mbote omonyo lelo na kanda otemi kwa kongomani maluba noni naza kanda en tant que congolais bona komona banyangala kato États-Unis baozwa minduki baosoutenir Rwanda donc ikiso tese bango partenaire privilégié nzonde. Ikaze mu makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo Kinshasa. Tubabwire ko ubu imyigaragambyo ikomeje gusenya byinshi ndetse no guhitana benshi mu gihe n'abakomereka imibare ikomeza kwiyongera. Abanyekongo kuri wa gatandatu Gashyantare 2024 bigaragambirije kuri ambasade z'ibihugu bikomeye ziherereye mu murwa mukuru Kinshasa. Ambasade zabereyeho iyo myigaragambyo zirimo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, y'Ubwongereza n'Ubufaransa. Abitabiriye iyo myigaragambyo bari bitwaje ibyatsi n'amapine, lisansi, peteroli ndetse n'intwaro gakondo bifashishije mu gutwika umuhanda munini wegereye izo ambasade. Abapolisi ba RDC boherejwe mu kurinda umutekano waho, ariko byanze biba iby'ubusa kuko abigaragambyaga babarushije imbaraga. Hari amakuru avuga ko kuri izi ambasade hatwikiwe imodoka ebyiri, inyubako ziratwikwa ndetse ibikorwa birangizwa, bikaba hari byo byazamuye umwotsi mwinshi ugaragara muri iyi video. Aba baturage bigaragambyaga bateraga hejuru bagaragaza ubutumwa butandukanye burimo ubushinja ibi bihugu gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23 nicyo bitaga ubushotoranyi bw'u Rwanda. Umwe mu bari ahaberaga imyigaragambyo twaganiriye yagiraga ati aha turi ni imbere ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, y'Ubwongereza n'iy'Ubufaransa, aho abanyekongo baje uyu munsi kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Bavugaga ko abanyamerika, Ubwongereza ndetse n'Abafaransa ari indyarya, bityo ko bakwiye kuva muri RDC. Aho bagiraga bati ntabwo tugikeneye Abongereza, Abanyamerika n'Abafaransa, ko bagomba kutuvira mu gihugu ndetse ngo ni indyarya. Iyi myigaragambyo ibaye mu gihe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hari kubera imirwano ikomeye ya M23 n'ingabo za RDC zifatanyije n'iz'u Burundi, iza SADC, FDLR, imitwe ya Wazalendo n'Abacanshuro. Gushinja u Rwanda kugira uruhare muri iyi ntambara bishingira ku birego bya leta ya RDC. Gusa leta y'u Rwanda yabitewe utwatsi, isobanura ko idashobora kwivanga mu bibazo by'abanyekongo, ahubwo ko yatanga umusanzu mu kubikemura mu gihe nabwo baba babisabwe. Iyi myigaragambyo ibayeho nyuma y'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yikomye igihugu cya Polonye kubera amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikari iki gihugu gifitanye n'u Rwanda. Kongo yikomye Polonye nyuma y'amasaha make perezida wayo Andrzej Duda asoje uruzinduko rw'akazi yari amazemo iminsi 3 agirira mu Rwanda. N'uruzinduko rwasize perezida Duda agiranye ibiganiro na mugenzi we perezida Paul Kagame w'u Rwanda, ndetse bombi banayoboye umuhango wasinyiwemo amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Polonye. Ni amasezerano yo mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ubufatanye mu by'ubukungu, ikoranabuhanga ritaziguye, kurengera ibidukikije, ubumenyi bw'isi n'ingufu. Aya masezerano yiyongera ku yarimo ubufatanye mu bya gisirikari ibihugu byombi bisanzwe bifitanye. Kuri wa gatatu tariki ya 7 Mutarama, ubwo aba perezida bombi, ndavuga Duda na perezida Paul Kagame, baganiraga n'itangazamakuru, perezida wa Polonye yavuze ko igihugu cye cyiteguye guha u Rwanda ubufasha bwo kwirinda mu gihe rwaba rugabweho ibitero ibyo ari byo byose. RDC biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wayo Christopher Rutundura yikomye Polonye, ivuga ko amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare iki gihugu cyasinyanye n'u Rwanda agamije gushyira abanyekongo mu cyunamo. Rutundura mu nyandiko yasohoye ibiro ntaramakuru by'abanyekongo bivuga ko ngo byabonye yamaganye icyo yise imyitwarire y'indimi ebyiri ya Polonye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, yamaganye u Rwanda kubwo gutera RDC ndetse n'ubufatanye ntanyomozwa ruha ibyihebe bya M23.
Kinshasa ivuga ko mu rwego rwo guhangana n'imyitwarire idasobanutse ya Polonye ifite uburenganzira bwose bwo kugira isomo iyikuramo. Ni mu gihe kandi imirwano ya M23 na FARDC n'abayifasha barimo Wazalendo bongeye gukozanyaho mu mirwano yabereye mu mudugudu wa Kanyamahoro mu gace ka Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma mu muhanda wa Goma Rushuru. Mu gutangira imirwano yabereye i Kanyamahoro muri Nyiragongo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 Gashyantare 2024, ingabo za FARDC zagabye igitero ku birindiro bya M23 muri kariya gace itaretse n'abaturage. Ni mu gihe ku munsi w'ejo nabwo habaye imirwano ndetse M23 ivuga ko yahanuye drone y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa CH-41. Muri iyi akse ya Kibumba Goma niho haramukiye ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa nyuma y'uko kuwa kane iri huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa baguye mu mutego wa M23 mu gihe bari bagabye igitero mu birindiro bigenzurwa na M23, birangira imirwano ifashe umunsi wose mu bice biri muri groupement ya Buhumba no mu tundi duce two muri groupement ya Kibumba. Ni mu gihe Wazalendo bashinja MONUSCO Operation Springbok gutanga ibirindiro byabo bigafatwa na M23. Ni mu gihe abarwanyi Wazalendo bari gushinja ingabo za MONUSCO zo muri Operation Springbok gutanga ibirindiro byazo zari zashinze ku misozi ya Murambi mu rwego rwo gukumira inyeshyamba za M23 kuva kuwa gatatu. Umwe mu begereye MONUSCO avuga ko ayo makuru ari ibinyoma, ashimangira ko MONUSCO ishyigikiye leta ya Kongo. Kuri uwa gatanu kandi tariki ya 9 Gashyantare 2024 isaa 4:25 igisasu cyaguye mu mujyi wa Sake mu gace ka Bikari ariko ntacyo cyangije. Amakuru aturuka mu gisirikari avuga ko ubu ingabo zirimo kurasa ibirindiro bya M23 muri Nenero, Marehe na Kiuri. Izi ntambara n'imyigaragambyo birakomeje mu gihe mu Burundi naho abasirikari banze kujya kurwanya M23 batangiye kwicwa. Urwego rushinzwe ubutasi mu Burundi biravugwa ko rwatangiye kwica imbonerakure n'abasirikari bakiriya gihugu banze kujya kurwanya n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababarirwa mu 8 nibo bamaze kwicwa nk'uko Radio Republique Africaine ibivuga. Burundi bumaze igihe bwohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikari b'imbonerakure bo guha umusadi ingabo za Kongo Kinshasa zimaze imyaka irenga 2 zihanganyemo mu ntambara na M23. Amakuru cyakora avuga ko hari bamwe mu basirikari banga kujya kurwanya iriya ntambara kubera kudasobanukirwa impamvu Burundi bwayigiyemo. Aba usibye gutabwa muri yombi bagafungwa ngo banamaze igihe bitwa urusorongore nk'uko RPA ibivuga. Iyi radio ivuga ko mu makuru yakuye mu rwego rushinzwe iperereza mu Burundi ari uko kwa 30 Mutarama hari abantu 8 barimo abasirikari 2 b'imbonerakure 6 zishwe nyuma yo kuvanwa muri gereza iherereye i Bujumbura. Aba bivugwa ko biciwe mu mashyamba ari hafi yahashyinguwe abanyamurenge biciwe muri zone Gatumba nyuma yo kuhajyanwa batwawe mu modoka ifite plaque ya B643. General de Brigade Ildefonse Habarurema ukuriye urwego rw'ubutasi mu Burundi ashinjwa kuba ari we watanze itegeko ryo kwica bariya basirikari n'imbonerakure.